Kamu cepat ngut ki beru demen so ki hadin makan tiar ki nak bus besi break. Kuadang lah hau National Highway 44 ibu dia Haramban District ke Jammu and Kashmir haga arterik uniu benai. Kani ke bus tok ke wakit yagi beru wadang wan lek niam. Ki wada wan na Amarnath Yatra yauli wanca Hoshiarpur Punjab. Tang wada lek nei jiawas nyau si hadin ma kecipai dai lang wagi pulit. Di ye yo pensengek ya kani ke bus cuau nok ke cesenrang. Ya ini wajah ada MQ yok waring video hai video ya ke pelit wagi cepai kepada kedong ya kani ke bos. Yo pesengek dewa bok mo hagi tiar kani ke bos. Hachpau sengek kani ke bos ki bru em hapok da kan tiar ke celaj. Dai tenya yap nei bah kani ke thau man ko kawasan rang. Kani ke bos tok okit ya so pangut ki bru we manajan poi ko ha nachlana hajan bani hal. Desedang usi ubrek ko we da em pangut ki wakan tiar celaj. Wakan tup ya lengut kan thai wa iwi kena. Llega.